Dobar dan ljudi, danas ću da vam pokažem kako da kupite besplatne stvari sa Gearbest. Prvo što treba da imate je account. Kada napravite account, idite na Make Money. Onda idite na Get it free. Sad ne znam kako će se na vama otvoriti, ali meni se ovako otvorilo. Idite share and get it free. I ovdje ćete imati proizvode koje možete da kupite. Nemojte izabrati neko više od $20 ili više. Negdje do 15 izaberite. Ja ću izabrati ovo. Idite na Get it free. Ovo kopirajte. I postavite na Facebook. Objavite. Zatim idite na ono što ste odbrali. Idite add to favorite. Onda idite add to cart, kako se to već zove. I on će samo se prebaci. I onda idete ovdje na vaš account. Idete na Make Money, opet. Zatim idete na Find out more. Ovdje vam je objasnila. I ovdje treba da ukucate vaših imena, vaše email adrese i tako već, znate. Vidimo se.